Ia. Ia le tu le nei vai ngole fiafi. Toe fatalo fo fa fero ia tu tato maftanga nei pole sua fa malo Yesu Keriso. Ile malu mal pa ia so tato wa tunu. Ia mai fe au ngalwenga malo fulau nei aso. Ia vi ia le atua o fa manuia ngalwenga sa fe ngai ai. Fa malo lo sa fa malo fo ile ngalwe fa malo le fa totoa. Ia fo ia le vi inga le ia in o fa manuia nei fiafi. Nei fiafi to so ina le tato po kalame pe ona masane aso fo taitasi o le mana o le atua pe ona tu ina tuai. Ia wala waso so tau au I finangalo ia mawalunga so tato maftanga me se fo ainga so se fioanga so se tafo le langi mauma e nei fasalunga ia vele nei po kalame so soani ya te oe ve fo nei po kalame fa pe na ona faya ai se filinga le lei ia awa lava fi au mga venga fo fuanga ftai inga fo yo me fentau ne so fuanga ia na ole atua lava ilo na mana ma fa ia me uma ia sa mai ne fiafi ma tu te fataro fatu le so fa malo Yesu Keriso so lo sunga le fa fa tono le tato po kalame le TV ia fa pe pa anga masani lunga le Facebook fa pe fo lunga le YouTube channel ia fa maria tu le atua I pa anga masani ma se fo ona le atua lo fa pe na fa le malu so se fio anga tono ne tunu ia ma le lolangi anto ia anga le atu le atua le ia fiafi ia fa maria tele le atua I tato po kalame ono Yesu. Amen. Alleluia. 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚛 ia le tua nei ta mai ngole fiafi o fai fona tato toi mau mai nei a fiafi o le so fua ele toi so ino tato po kalame pe ona masani ai o le mana o le tua ia le li ina na puli fa so ilo to so fua ma so mato wola ia o fai fo ina tai ina mai tato ile amatanga o le neiva yaso I 𝚘𝚑𝚙𝚢𝚘𝚗𝚒 ia me se fo ile fai unga le nei o masina nei o kuso wala tato se atu le masina lo naiva o le nei tau sanga ai faftai le tua ila na puipuinga malana leo leonga ia I tato uma o lo fa pena lava ona mawalunga le anga le leo lo tato tua tato mau fatasi ai le nei a fiafi ona ola na tau singa ia le tua ia tele le tua le ne fiafi se tatu stalo lo matu tamai o le langi sili lava yo matu loto lo fina ngalo fa fitai atu I lo wolofa sa tausi ma leo ai matu le nei aso fa fitai lo wolofa nunga le ie so se vaenga le nei atu numa la langi sa ia lo fa nau fa fitai wai fai manuia o lau tausinga o lau teitainga ia vi ia lava lau fio lo matu tamai le lofa sili ma le lofa lautele sa fa lilo ai o mato wola rafu anga leo nei avanoa pe ana le se no oilo mato tu le ala le mato to mai se fa fitaia ma fa manua o mato loto le nei fa manua mai lo mato tamai le nei po kalame fa ngaina le vai ma le fa tava fa pe nana moli ai le fe au le nei po wale vi inga mai tele se nganga ma tele ni nganga manu malo ina mo lo fina ngalo lo mato wala awatu le lo mato tamai ia mai a matanga se ia o lava ne faiunga ono Yesu amen ia vi ele atua le nei fiafi hallelujah praise God glory Jesus ia ole luasuma ole lona luasuma tasi le o le tato fo kalame o le mana o le atua ia mafai o na tato mafutai I lungo pe ta fa lang pe ona fa nga ai le tato TV le Global Kingdom TV ia ma lo lava le sa ma lo le soifua o na welunga nga le autu o le nei afiafi vene ma to te le lava tato tsala no ai fe tu lava yaso sa e fa longo fa so fo I tu langa o ma isi ma fo anga fe tu ala me uma sa tato tam fai fo lava yaso e tō lau ma whaasoa ma tala lava ia ni vaenga o lo a fia ai ma tutupu ai whawhitauri ia le lava lea na tātou tala no fo lava yaso ia o ngā tele whawhitai fo la tau sa la tau wala o mai ma la tau talia fo le upo le atua ia li ia le ali
whapenana tu mau le ali le viinga ia mau pele whatau tu mau whatau wa mau ngai le au ma le whina ngalo le atua mātou te whapenana tu so tawa watu ia wai ia whawhitau le tutupu ia a oe le ma alo fia lawa me whapenei ai whawhitaia i le atua i le neia whiawhiu la tatu tala noa o lesi lea ala o lesi lea fo i wahaenga o le whetu e le taitaia umar tatu mtau o le pone i mate fia o le matala noa tasi lea me pito sili lava me pito sili lava ona tala noa ila fiongo pa ia le atua pe ona lawa lunga le finangalo lo tatu tamae o le langi ma lo tatu o li e suka iso e ale lo na nganga tasi le nei vaenga ta ua e tatauna mata ala i tatu umalava e o ala o whainga venga e o ala o kerusiano i lato e whaasoa lunga o penga ta whailangi maso se mea o lo e tua i le pole atua o le pone ma te fia tala noa i le vetu o le mafua mai ona o le aoaonga le upo le atua e se le aoaonga i aoaonga se ma le aoaotonguina o le finangalo le atua tasi le mea mawhai ona a fia ai tātou i whetu o le aoaoina le upo le atua e le tonu e le sao e le o whapenana o na kasi e le o na tasi ma le finangalo le atua pe ana whai atu se taimi o tua nai i le kalatia na mtau pa tau whai besuma tau whai mai ua whaatauina ese mai tātou mai le whaafanonga na, le whaamalaia na. Le ala inga tala noa tātou le lava yaso, maresi va yaso. E o le mana leo le tātou atua, e mawhai o na whaamalolo, ma whaasaoloto mai, ma tatalos i se whaasaolotonga ta ave ese mai nua e tātou na whatu. A o le pōle nei, o le mta upu lela tātou tala noa ai, e whangata tele lava o na o le mele yungo, ona whapenana te tala i finangalo o se vaenga pito sili lea ona to sa le atua le tangata na te whaia le mea lea ai le sa ona whai. O le o se ino le fionga le atua. O lo te le se whaamalaia ma se le whasino manga ma se wha tautonga le atua le sala le tangata whaia le na tautale le upo le atua le tonu le sao. O lo iai fo i male whaata o tonga e le fionga le atua, e le wha mangaloa, e le o iai se a fo i se unga o tau mai pe wha matala mai, e ono vave o na wha mangalo le nāmea. Ai lo iai se wha malama manga le fionga le atua, wha mai o se malaia e whai pea. Lua, o le whamatalanga o menga i rua le tara no aile o le momoko ni tum tapu sumaro. O le whamatalanga o menga i rua me anetema maranata. O le anetema whame ia matua malaia le tangata ea o se se le upu. Maranata whame malaia le tangata le aso e fio whaalua maile ali e tau i le mena. O le mela le lela atatu tala no i le pōne ina ia tātou malamalama. Ma tātou whapenana tiro tuto a pe iai. Wa le lopo isi via vaenga o lo whapena o na awhia i le tele soifumu leo. O na o isi tangata e whapena pe o avele upo le atua e whai matala sua. O isi pe o whai ma lātou ngana pe ang pengi suwanga whoila ia le whai ngole upo le atua. O nisi foi, ua matua tau tala mai ai lea o onga ua whaase se ai whaalongolongo tangata. Ai, o loo manino se whaata o tonga le leere le ngango le atua lona finangalo i langa upu e matua a whaina le tangata na te whaia na te ea o se se ina i ala na fionga. O se foi e to ese pe whapopo tasi na malai a tele o lo le tuse whaalinga. O longa winga. E whai asina te le a fianga mene la tatu tala noa po. A e le leile tatu tala noa. E whapena na whasosoani e le po kalami le pōne. A wa o le wame na fō le whawhitauri. O le wame na whai o le whaiunga. Hallelujah. O na whaingo whiala ia o na tali e le ngā le mana onga. A wane i wha o tātou loto wa whamatala tuspaia. A wane i o tātou wha o tātou loto. Nang o le tala no le whiunga le atua, le ngata e malaia tātou ea o le puse i le teimi nei, whai me e malaia fo i la tātou ea o le whaatali le whio mai. O lona whio mai menga whamatala, ele winga le upule maranata. Ani tema maranata.
ngai ngam tapu sumulona momoko nicho e tatou tala no el pole nei le la fa tau atu tatou tusi o le lua pe tanu tapu lua alu fa momose o to sa iai fo ile no o perfecta pepeno e pe ona iai a te utou o pepeno la te whaatupuina whaalilolilo o vaevaenga e whano ai. Ma la te whaafiti i le li, nei e whaatau mai a te i lātou. O i lātou lava e o mai aia i lātou le mālaia e vave mai lava. E to telefo i lātou te muli atu i a lātou mea e whano ai. Talu o i lātou e upuleanga ina i le ala o le upumoni. O le mata pea fo e whai ei o tau i lātou. Ma mea whaatau i a lātou upu pepelo. O le tuai mai a te i lātou le sala, na wheta laia mai talu ana mua. O lo lātou mā laia foi e le mo e lea. Se o tātou whaalongolongo pēr le whionga le tua leo se upusa tangata. A se whai tau whapetani, a se wha manino ati le whaalongolongo sa mo e pōrene. Ina ia awa nei o tātou, wawe wha mamulu loto ia o onga le wanga i mai. Le walau pai lau whanua ma le laulangi i e lo whapenana manuo ia o onga le saoma o onga se. Ma lo lātou whaaliliwina le upumoni le atua wa vema me wa tele tangata le kat whaunga pōne. E to tele fui lātou le a muri atu ia. Ma whapenana ho o ai ia lātou ia le whanu whafosei ono le whatamala. A le leile tātou tala noa le pōne nei. E to e maua se manatu. E toi fatu se langona ina ia poto mata mai le whainga a o tātou iai le whainga tāo le anga i mai o le neila lo langi o tātou iai. Amen. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you. With fabricated stories, their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Ele malolo. Ele moi. Ele moi. O feme o le lātou mālaia foi. Ele moi. Ele fide mu. Longo winga o ile tatu te tilo isa mo le nei pole atu mo pele a mese pa anga mo me masani. A mese lava o na le atua. Nei tatu tilo totoa ma tatu waba ai i tūlanga ese ma tūlanga pe ona iai i le afianga o le lalolangi o tatu iai. I le vaenga tonu lea wa tatu tala noa i fo le nei po o le fetu e mafua mai ono wa onga se. Le tala noa tu se peta le ngata e le sawe e le ngata perfecta pelo a o onga se. O lo tala noa mai ai. I le wingo le mele tupu le taimi nei. Ia ele to e pomala e le nei afiafi. I le whafonfonga marisisila. Marisisila mi ofo le tatu watu i mele tupu mai laulangi. Ai mese foi. O leo wa fiai nisi o tatu tangata si o tatu su. Na fofoa mai i te tono sa mona to wolanga i tatu tonu i le atua lava lea. A leo o whapenano o atu laulangi langa e le tio se langona. Langa whemaitala tuspaya o na aso ngatai e tupu tele ai le anu leanga. O le a ese ai tatonunga. Ma ngai ai tangata. Le ala ka ko iai. A o lona whaala me lave le me tupu ai. O le la tatu tala no i le afuanga. Ma le me tupu ai. E te le lale me e tala no ai le whionga le antua. E au na tatu wawa ai le leia. Pe male tala tuspaya e ma le o longa whaala me lave le me nei. O le ua tala noa le pōna nei, e awa nei o tātou le fia ai. Awa foi nei a te oe se la ngona whanoa noa. A e ma nei o lo tātou o le upo le atua e mai e whape nā o na whamanatu a te tātou. Langa le tala noa le whionga le atua whai mai. E le tangata le tautala, ai tō tele tangata la ali liu iai. Ma whape nā o na muri atu iai. E tusa ma o onga sei. Le anga le tatu te anga i atu i le laulangi ma whapena na whaataungu e apo kalame le atua le whai unga me uma. A o le pōle nei, le la tatu tala noa ina ia whapena na iei le tape nanga tātou
I le aso walanga e lua mele tana noa i whema ia ane temale na tala inga lua Maranatha. O mela ia lua e te tauna tilo tilo e whema ia malaia oe le whaia le mele lua ia malaia foi oe le aso le ali i pe a fio mai. Amen. Longo winga, o le ta alo i me lua. O le whapena na tātou savali atu e lua me ke loa e whapena o nga ela a fia ai no tātou soifuanga pe a whai tātou te le mataala ma tātou leo sta ia le whina ngalo le atu e ale na upu pe tātou te suia se i ota lo na whina ngalo o whaspena na ia tātou le whaasanga le atu. Well, tātou ia i le neia fia mātango fio le tua. I le soso o ina o le tātou Paul Kalame pe ona ia i le na vai aso. Sa tātou tala noa i le vai aso le ne te enei. I tu ai ngā whetuu ma wha mālaia o lo i te tonu o le awhionga le tua lena tō malau lau ai e le o lilo i le sira whanga a le tua i le nei vai teimi o tātou iai le soifuanga le nei au wha wawina mai bea le mata upu le nei o whetuu ma wha mālaia le whiawhina nei pe ona tau tala atu le tamale tātou mata upu o tātou iai I le wha mālaia le tua I lungo le tangata na te aoa o se ina la nā whionga pa ia. Lona winga, o se toe whawhangu a o se lapata inga foi mo tātou uma, e le ngata mo o toa o I mātou foi, o e o lo tutu I le upua le tua, le anga wa tātou iai I le tau a fiafi o le soifuanga le nei, wa matua a expose o mai lunga ngā luenga le li laulangi, wa ia loa ele o toi ai wa uti lona taimi fonga ele nei le mea lea au tātou tala noa I le apiapi le nei I le onga o le wha mālaia pe o nei ele upo e lua iana wha matala atu nei ia ane tema Maranatha lona winga mālaia le nā tangata e o foi le aso ia whiu mai ia Yesu e mālaia foi mai le e le iai o ia le taimi e whiu mai ia no tātou wari I whaola ai o se toi whawhangu foi mo I tātou umolo tutu I le upo le tua. Amene. Le anga a tātou tilo I le social media le vai taimile nei. Ua whela foa e mawhalo ai I mawhauwhaunga o tangata. A mese ka kou tangata Samoa. Po o whea tonu le upo moni. Po o whea tonu le a whalongo iai. A le tangata I mautulo na lona soifua ma lona o langa I le upu a le atua, ma tu mau ai. Pa mai lo tala tu spa ia, e whaola ina le nā tangata. Amen. Amen. O le si mea ta ua sa mo tele le menei, na tu se le atua lana upu tātu te li whanau mai. Amen. Na tu oi fai te tonu I, le pokalame le atua mo le tangata, na te whaia le mea le atusa ma lona whinangalo. Le tātu tele I malamna ma ai, o lewa na wha maue e le atua lana upule ina ia I loa ai le tangata. Ai whai mele tala tusipa ia, e o na aso ngata e tupu tele le malamalama, e tupu le amioleanga, tupu tele ia wa onga lea se. Le alahi wa tato iai le afiafi nei, o le afianga tele lalo fetu mene, e afia ai le tangata na te whaia le whai unga, ma ia o hao se le tangata. E ia matua tau tala. Whaalongo fo ele whai pua rua, whai taunga whai pua muanga se tatu tala noa, ele tusanga a petelo. Sa iai fo ele no o perfeta pepelo, e pe ona iai a te o tou, o a o pepelo, la tau te whaatupuina, whaalilo o vai vaenga e whano ai, ma la tau whaafiti I le alii, na ia whaatau mai ia te I la tau, o I la tau lava e o mai ai I la tau, le mālaia e vave mai lava. Wala tau vai e pēna whai atu. E le toi tau wha matalaina. Lea wa wha pēna na pae lau whanua. Ma lalo langi atoa ma lunga o pēnga lau whangane. Ra oa onga ma mea lau wai whaalongo iai. Ma wale ma whai fwoi e ta awhi lau wai whaalongo iai. Ai tiro ele vai enga le whai tangata le tala no ila whionga le atoa. Wala tau vai. Ma lato whaali liu se ina. Ma lato tau mwhai ina ia whapena na toi li liu e sele mea laifi na ngalo ele atua. A o lona whala me lave o le mene, o longa
O lona whaale tonu malona popo lenga le ei. O lo i nāre whai upunga, lo whapena na whamatana mai whai upunga. O lo whapena na muli mai le menga. Mai whai mai le whamatana ngai ngāre whai, o i la tau lava, e o mai aia i la tau lea, le mālaia vavea, e o mai i la tau, o ai la tau le tala noia. O le tala noa le mata upu po le tala noa le upu le atua le taimini, o lo whapena na whamanatu. O lo au mai e te tonu, o le au onga man mea na whapena na to e whamanatu e pe telu, i te tonu langa wale, e whapena na sau Yesu o lei au onga se, o lei perfecta pe pelo. O le whamanatu la le mere te tonu Israel, o le foi whamanatu ia te tātou le e whiawhile nei, ma le taimile nei wa tātou iai. O le taimi nge o tātou iai, o le taimi o whapena o na tupu tele, o le o ira iei lungo whaingu mela, o le tupu tele, o le tu ainga awa onga ma mea umo wa sau uma le taimi nei, o whapena o na whaleanga ai, le poka lame ma le whina ngalo le lei o le atua, na hafua ai o na tātou maua le while mumana nuia, o umana fola mai, a lela o whai mai, o le si mea longa lua nei e ngar whai pua lua, o lo tala noa i ngā whaipurua. Tō tele fo i nā tau te muni atu i ala tau mea e whanau ai. Talo o i nā tau e upu leanga ina i le ala le upu moni. O le mea silinga leanga. E tō tele nā tau o le a muni atu e. Wa la tau wha leanga ina le mea moni wa umana whata oto mai ke wisu. Lana mea moni. E o le whaalatanga wa tala noa tangata, wa iei tangata wa la tau wha le lea mai lunga le ea wheme le to iei se wha, e le eise si tianga, e le eise se toia whiu whalua mai, e le to tutu mai tangata u whioti. E le eise, o le awa onga ia, a le tala noa mai e le whionga le atua, e le whiawhine nei. E to a tele mai, e to a tele fo i la tau, e muni atu i la tau, i mea e whanau ai. I mea e whanau ai. E muli atu ai, i mea whanau ai. Amene. Ai ke loa le lua te salong, ia lo mta upoe e lua. O lo tala noa i ngā whewhai pe fitu ngai whai mai kala, ngai e ngā le whamtana ngā le apostolu whai mai. O le mea fo le watu ato e le atua la ato e whapena ana o e nei ia, se ia tauia ai e le atua la ato mea le whai. Le fo le whapena ana tatou matamata e le pōre nei longa winga. O le mālaia lea, e whaisinga onga longa ngai oi mai, i le tangata na te whaia, na te matua suia, le upo le atua i le mea moni mo umane whata oto. Whai pusu tasi. O le mea fo i le awina atua i le atua i ante i la atou, le ngā luenga i whasese ai, ina i ala tau talia le me pelo. Te i ala tau talia me pelo whasora whare whai tau lalo. Ina ia whaasala ina o i la tau umalama, o e le talia le upu moni. Ai fia i le ami o le anga. Ia, lea uka ko whaalongo i le melea. O le tūlanga le melea tamu whai e watu le fia nei. Ina ia whapena nei whata oto pe o tawhatafa sa moa mese ia le ainga whatu atua o le atua le neipo. Ina ia mau pelo loto i le afionga le atua le mea na whapena na o ike riso i ate i tātou. Langa tusa māteo mta poe na fe mai tala Yesu e mai tala tu se ma te fe mai ole a watu foi perfecta pepelo Mateo fitu sei tatu tala la titi tatu mtau. Praise the Lord. Yo to ma perfecta pepelo o e o mai ate o to i of mamoi a o to no luko fe ai lava i la to. Amen. And fe mai mtau po lu fa to si lava le a Mateo, fai pusu matasi. Famai, e tutu mai foi perfecta pelo e to tele. La to te fase se foi tangata e to tele. A wai tutu mai ke riso pe pelo, perfecta pe pelo. La to te fai foi va venga, fai longa te tele ma va venga. Ina ia fase se ai e wo fili lava. Pe a fai e ma fai ai. Amen. O tātou whalongalongo e le mea le tau mōmole atu le whiawhile nei. A tātou tilo ma tātou matamata e. O leo o whailoa le whionga le atua, e le koe kikinga kai muri e. Longo winga le to i titi fwoi tangata e whaasala le mea nei. Whai mea e to tele, a leo o whaamanatu le whionga le atua, o e le atu maulo whatutuanga. O e le maupea lo loto i le atua, e ala i le taitonunga,
o lo e whaatatali lona whio mai si tia oe ma tu whapenana whaatuku oe i le aso munmuri mau pe nā lo whaatutuanga. Langa o le whetuku ma le whaamalaia le sau i le melea whai male tala tuspa ia e le aise kaimi wawe whapena ona e sea mai le mena ina mai lunga tangata o lo o ia whaia le melea. E le aise taimi wawe whapena na tala no e la whiumpa ia le atua e wawe ave ese mai le whetuku le mai lunga tangata o lato whaia mene. Longa winga, o le maua mape o le atangia mai ei, o le maua le abanoe o e whai. Whapenana o e whai lo lato whai talia. A o le unga ma le mea ua whapenana whata oto i le ai o se salamo ma wha maulalo i le melea. E le ai a se unga e whapenana i ule le ai. E whaatali la le mena i le aso. Tawia i le atua. Le ngata e lua mele peno whatu. O le maranata lo whamatala tuspa ia. Maranata lo tala no ia maalaia le nā o onga. Ia maalaia le nā tala inga. Ia maalaia le tangata le te whaia mena. Oi mina ane tema le nā o onga. O le tala no le tangata lo ia whaia. Lua, maranata, le tala no whi mai. O le aso e whio mai. Lesi ngā wha tawi e tawi e. O le wha maalaia na e hangai mai longo winga. E whaisinga malolosi o mea umanei o lewa e o mai le tangata e tupu ai le mea na te whaia matango le mea. Tusa lewa e tango sao ai i le mata le afia asa. E tawia e le atua le tangata e tusa malanga mea ufai. E tusa malea o onga ma mea longa ia tatanunga le iai ma mea whaasi seu mai tangata tōtele. Ma avei ma mea whapenana le mawai e tangata le mautongu o whetosua ina langona. Wa whetosua ina le tatanunga. O le mautonu tangata po whetonu a mese la tō le whaurei. O le no po whetonu le mea le ine whame o ke wiso lea. Lei o. Le alanga whame tala matai e rusu whaa. Ne whame whaitala i le mata upunga sufa whame aua a whame o lei o awane o tau whaasanga i awane o tau wo iai. A ia mau pealo tau tatanunga wa ona aso nei wa tato iai. Aso e whapenana tutupu mai e walo anga ma mea umanei e whetosua ina i tatanunga o tangata ma sui elo lato ma whawha. Tua ato menga. Lai matua i whawhao ma i le whetu ma laia le atua i lungo tangata lo i whaia. O lo matua ta oto mai nā se whetu mtautia ma se wha laia le atua e tusa ma le upu e whaia tangata na te liu na ilo na whina ngalo na whaatino i le lalolangi nei ina ia ola le tangata. Whapea o nā lofa mai le atua lalolangu e au na mai lo nā tali pere tō tasi ina ia le whano asis. A o le mepiko siri na whanoa nolo whina ngalo o le toi wa ai mai foi o wa toi whaifo le tangata ne me e sili atu langa. Sili atu whaipoto. I le tusinga ta ole. Me whaipoto o le mata pea foi e whai ei o tau e nā tau ma mea whaatau i a lātou upu pepelo. E le tuai mai ante i lātou le sala na wheta laia mai tānu ana mua. O lo lātou mā laia foi e le mo e lea. Ia, leo e whaalongolongo e le kuai mai. Lua, e le moe. E ke rua whewa i lau ka vale e te rua mafuta whatasi. O longo winga o lewa rua. O le kaime e whapena o na. O le foi. Taime e te whaia ai ma e tautala ai ni upu e whapena ana e suia ai le alofa tu noa le atua o umana mauna na upu lea. Sui e sisi o onga sauta tonunga wai ai. Ma e whapea tu le ai se wha mauninga o nei mea o lo tusi e le upu le nganga o le atua. Tasi le matua whaasala tele wa whapena nanga ima. O lofu matua o iai le to sanga le atua i le mea nei. Lea wa whapena o le mea sa e le o ele tangata na te suia le mea tō tino mo le mea pito sili na tā ua le whina ngalo tū pito le atua o lana upu ia o la le tangata. A o le mea piko sili le o tinga elon whina o le kango le kankari tanga. O kango fia le tangata le mea le ka kango ye. O iai le tangata, o iai lona suenga, o iai lona poto whaalaulang, o iai lona ia longa ia fwoi whaaliliwinga. A o lona whaalawe labe la le menei, e te le lona afianga. O lona afianga la le tatitala noa le pone, o le whetuu lungo o ero lato whaia menei. O lo lato whaia se o se upu whai te whaasua. Lea fwoi se... Se tala te whaasoa i lunga i le whiunga le atua ai iai sau te tonu e te le tali tonu wina le mea le lai lunga i ante oile nai whaasana.
O lo tātou tala noa leo se whaamatau o le ile poka lame pōna, a o le whaamanatu o le whionga le atua ina ia maua pe tātou le tātou tatonunga na ia whaamau waam whaamau sali pe tātou ila na tatonu ile tātou tatonunga ile atua. Ina ia aua ne whetosua ina tātou ile lalolangi le melo tātou. Mele o whetosua inga whaapau tolo li nei lalolangi i tatonunga le o whaiatanga lato i awa onga. E whaamaongi ale atua nau. Le o tala noi le pōre nei. Le o toi whaamanatu le whewhine nei. Amana tua ale ile kalatina tolu whai pasuma tolu ngā tanu whemei. Wa umana te tongi ale atua e Yesu le whetuu na tau tia sa te tau ona i lungo tātou wa so loia e sea ma ia whaataua tātou mai le toa sama mawhana e whetuu umasai le. Wa ave ese mea tātou. A le whaanoanuanga wa umana pei le price o le mele. Ai toi si sila me whafonga lo tātou matai lo tātou watua i le langi. Ale koe loke. Koe whai. Ai whai le me piko sili no onga. Whai le me piko sili no onga. Amen. O le 𝚘𝚙𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑 i le whaipoelua. O tātou whai mua. O tātou tusi au tū. E whamai. Ma lātou whaafiti i le li na ia whaatau mai a te i lātou. E mo le le mai. O i lātou. O i lātou lava e o mai ia. I lātou le māleia. E vame mai lava lona winga. O le makau kia le nālo. O le matau tia le nālo le alofa o le atua. Ngā ia whaatau inga mai tātou. I lona toto. Ai koe o mai i awa onga siselea. Tio e whaatau ese. O nau le awa onga se ma peru whetanga se ma ngai e le whasifai upo o lo ingaile i le whai unga o le whai upo lona toro whamai o le mālaia foi e le mo e lea lono winga e whawhisa ngā i pēa le tangata ma le mālaia lea e te tō whā e koe ala toe mo e toe ala a la lava e whapepepepe le mālaia le iso se mea e tātou te angai ai ona o le tātou por kalame le afiafile nei. Pai lava ia so tātou tala noa i mea tau fitu ma whaamalaia. Leanga e tatau mai e te tau foi ona e sila fia ma o malama. I vaenga taitasi ina ia awaine i o mai malaia ia. I to tono o lau ainga. Ai mai se whau tātou. Au tātou iei por kalame le afiafile nei. Tātou tala noa pea. Ona o le alofa tu noa le atua. Pe ona iei le whasawhaitau ngā whamai, ona o ia na ia whaataua mai. Amene, pai le alofa o le atua, ngā ia whaataua mai oe, whaatau whawhewhea, ngā ia whaatau mai oe le tau, e le whaingo fia le tau na totongi, na whaatau ese mai ei oe le keriso lea. Lea la o tātou iei vai tau lea, a ua toi li liu ese le tangata. Amene. Whaanonoanga na o le atua malona whina ngalo. Once tātou te o ese ma le atua. Ia na tātou o le malaia ia pe on kako kana moe le fiafile nei. E whamaoni ana fionga ele se upo lau whai ngā luenga. Tulou. Mai lātou umolo o fola. Le whina ngalo le atua i nunga social media. Langa e makau tia le alo le upo lea. Le waia i nei nunga o le social media. Le whali li wina se. Amene. O le upu le atua, ma le upu moni o le whinangalo le atua. Le o tātou whalongo ai. I le vai tau mea. Le lei o tātou iai. Ai o le whamanatu. Ma le toe whangu le upu le atua. You have to be aware. I have to be aware. Amene. Ina i o tātou nofo uta. Ma tātou nofo mata ala ai. Peo le upu Yesu. Ia te talo. Mata ala. Ina ne i o mai le whao songa. I le tele o whasi whai tau. O le fionga le atua. E wha manatua i a tātou. E le o se teimi tātou te toi mo moe ai. O le teimi o le tātou mata ala. Maala ala i le fionga le atua. Malona whina ngalo. Leanga lewa ngā ia wha peia o le ngā oi. Fo i le sau le pō. Le ngā winga. Le ala winga le tala. Wa ngā oi le upu siselea a nganga o tangata. Au le nganga le nā. Ma le whina ngalo ngā le tua ma le tātou misiona. Whai whaatasi. So se tangata kerisiano
o fea lava le mea e ngalue ma e puno ai le finangalo le tua le tangata whatuatua ma le tino o Keriso o kako misiona lea o le manu malo ina o le anganga e ave ni malo le tua ai pe o tātou tino le vaitau nei i le sau le social media taime nei ua matua malosi ale li liu e seina amen a tuulai o tātou a inga ma tangata ele ioo ma le italia ina le finangalo le tua well it is the time to wake up Christians wa o le taime tātou te nonofo ai lunga ma matala whaatasi li tātalo tātou tutui leo pua le tua ma le mana o le tua e ta lepe e ni mena amen o le vaenga sili lea o e tau talanga tina o le pea le karatina e su tolu fepe su tolu ua whaatau ese mai tātou ua whaatau ese mai tātou e a foi o lona whaamatalanga o le menei e leo se mea tango fie le mea na whai o se upo te fie whaunga ina o se tau angangata tele le mea na whaunga nei ele ta maa i le langi e ale lona alo mo le tangata i le lalo langi le nei ma le lona whina ngalo tu pito sei ai ia manuia oe i le lalo langi le nei a leo e whalonga le pole nei ua matua wa whaleanga le tangata le mea na ia whaatau maia wa toe whaleanga le tangata le mea na ia whaatau maia ia fole a ringa na te le ma tele ngā luenga le rio laulangi wa pisi ai langa wa whaalau tele la tau le malo le rio laulangi le whametala ai fo ia atu sei whame wa whaalau tele se oli lava ia wa tele fo tangata e o ia ono i le mafuanga le tatu titilo ia ma wa pisi fo sa tani malonga malo e whaianga ngā luenga esa langa le wa tele tangata le wa e whainga luenga nei e whaase se manato ave ese mai loa le lo pe lo foi te apolo langa le mele sa fai mo na firi ina o fatau ese mai le tangata i ngalo le pule sai atea le o fa pe na fa ro sa roto tangata o to e milo mai la mena e tamu faia ina ia vange le roto tangata ia ave ese mai ta uleanga ina ta pelo ina ta se ina tala nga tu sa ale e pelo ta po no fe mai fa pe na fe mai ta lo fai la to ta sala ina ma ta uleanga ina le ngalwena no fai le alo le atua amen hallelujah e ta uleanga ina ta lo fa le alo ta tu fa mo longo le pole ni e fa busuto kalitia to fa busuto na fa ta wina mai ta to e Keriso ai le fa fanonga le to la fono ina ua whaafanoina o ia mo i tātou. A wawa tau sia e whaafanoina i lātou uma o e wa whaatautauina i le laa. E matua i mamafa le nasala sa whea ngai mai. E mamafa i ole sala sa whapenana inu ai lo tātou wale i au iei ui e le tino ne pēna u whamatala na whi. Na toe a le mawhai ai ona ole loto ole atali e eusi o le mea pa tu pito sai le loto o Yesu o luna usta i lon tama. A o le mamafa tu o le ipu le ama sa whapena no sanga ima ere whengofi. Ono le ala tala no tu se kalatia, tamo whai se ia ave ese mai tātou mai laro whawhanonga tu la whono. Wale ama si se sao mai. I le tu langa le to sa tale sai ai. Kaunga palasi nua ai tonu le mesa fai ele fai ngofie ele fai ngofie manu anga mo fai na tasa fai ngai mai ona le fata wino tato a ole me piko sili la le o tato tala no le pone talo fai la tolo la to fa pena na o se le fionga le tu o fali liwina o tele matangata fali liu a lona fa no noanga langa le se tangata le feta le fa mai e tale tu spaia a fa le fa longo le tangata fa mai ona fa tanga le tu se ia muri atu inga se e fa tanu o le fa sala muri le ka ke fa ka kale bia amen a wona fa se ina tanto e le ulangia talanga tu spaia talanga tu se peta le fa mai e le ulangia le atua e le ulangia le atua le tatu te
le tātou te taratara noa onga o le alofa tū no o le atua o lofa pēnā o na tātou mafutai o le tātou te whaasoa i le whewhine ina ia whaamanatu pēr ia le vāanga tā o le tātou te eri teime nei i le ngaruenga longa tā upo e sutol ngaruenga sutol o lofa pēnā na tala noa i le whewhine nei e tātou te tala noa tili ma tātou whaasoa tili pēr sei whaamanatu le melena ina ia whailoa atu mea umo le atu tupu ma mea o le awha pēnana o i wha malaya ina ia aua lava nei wha pēnā o na whaavalea ina i tātou pe whaasise ina i tātou sene. Amen. Wa lātou sopo i tū i le motu, wo o atu i pafo, wa iloa e lātou le tasi mākoi o le perifeta pepelo o le iutaia o pai Yesu no na ingoa. Toka kufai. Feme. O lātou sopo i tū i le motu, wo o atu i pafo, wa iloa e lātou le tasi mākoi o le perifeta pepelo o le iutaia o pai Yesu no na ingoa. Le kūlanga lea le tala no ena whionga le atua. O lo tutupu, o mea na tutupu tono le nukuma mea sa tutupu tono le ai. A leo whaamanatu mai le temi nei. Leanga leo watupu tele le amio leanga. Watupu tele ia tala inga ma me wanga i mai. O le whaamanatu mai le whionga pa ia le atua mo tātou. O le paua o le whaamanatu le lalolangi nei tātou te iai. O le whaamanatu o le whionga le atua. O le whamanatu le la whionga le atua te tauna mai nei e toi longo pui ali i tātou ina ia tātou te iloai e le ulangia le atua. E le ulangia le atua le tātou te ona e ngai ngare kalatia no mta upe ono fitu maravalu. E le ulangia le atua le tātou te mafuta ma tātou tara no ma tātou whape na ona lea ngai e tele me tutupu tele me anga i mai tele me tutupu ma le si o manga lea ke le o le mea ngalinga na o ile apostolo le whaanoa noa. Amen. Ngai ngā le lua kone nito mtapu sura se mu whai tau atu lai. A o le kalatia le mtapu ono whai pefitu mai balu. Ngai kala ngua me e ngā ia le apostolo e le ulangia le atua. Awana i whase ina o tau e le ulangia le atua. Awa o le mea lulu ina i tangata. O le mea lavele se le ina mai ai e ia. O se lulu i la lona tino. E sele mai ai e ia i la le tino le mea i pala. Au se lulu i la le anganga. E sele mai ai e ia i la le anganga le ola i whaava. Le ola i whaava. Amen. A whaia kako ke lulu le mele, leo kako whaalongo le pōngi, o le upo ke whapenana e lulu le tangata, ma e whapenana tau tala te whaali liwina o loto tangata sawa o onga, ma sauta to nunga oea ia, ma lo ma ese mai lalo whaavai mautu le whionga le atua tā mai, tā mawai tātou e whapena o le upu le whaamsino nei tātou. Amen. O i le whamai e toe sele a le tangata muri. Ale mangingo le ia le tātou tuswhaita. E mangingo fo ia le whionga le atua. Langa tala tusa isaia o ia na te amaya lea, na te amaya le manuia, na te amaya fo le malaia. Amen. Na te whamatala mai. A o le whamatalanga na le whiwhine nei, ma le toe whangwhanga le whionga le atua. Pea le mea na tupu, e atu tala inga lauri, e ma le pewhika pelo kungu. Wai rei, rongo winga le sau minga renga whai ule whaasise ino o tangata. Whaasise ino o tangata. Mea ngana tala noa, mea konga la tala noa le apostolo Paulo i ona la ngona, ma ona mawhitianga, ma mea whaanoa noa ai. Ai te loe, kasi are, whamele apostolo, tasi are mea o te popolenga e, ina nei whaasise ina o tono lotu. Tono le kalesia. Ia o onga ia ngai mai. A whare mai ke loe, ngai le loko nito. Loko nito ngai le, tapu ngai. Nai whamatala le apostolo. Ma au mai le apostolo i ngā se la ngona, o longa la ngona sai ai. Mo lona a fianga lo, ma le mea sai te tonu longa lo tau. E le i whapenana luluina i longa tali tonunga le tele o onga se 𝚟𝚑𝚑. Ai na mau pelongo loto. Na whaamatala ma ngufole apostolo ma tau whapenana au mai ina ia whaamala malama i le nuku ma tangata i le vai tau ma vai taimina. Ina ia i loa i le tangata le mea kungu whai.
Ua tulasi au malanga se manua uleanga I vai tafi. Se manua uleanga I whaomea. Se manua uleanga I tangata o lo ulava nuu. Se manua uleanga I tangata o nuu ese. Se manua uleanga I le aai. Se manua uleanga I le vau. Se manua uleanga I le vasa. Se manua uleanga I uso pepelo. Amen. Te kako maka ko kirikiwe. Fai mai ni atala na apostolo. O le tala no fai mai le tele o mea na fitaya I maia. Tele o mea na fitaya I maia. Se manua se sela na falo. Se manua fa penana aves suia lo na taton. Se manua fa penana lu se mai na fa tuanga. Se manua fa penana na tupu ia se sitala inga ese mai. O lona loto sa ia. Ile ngalwenga se manu o lo fa matala se manu e fanno ile ola tamaro fa solo fa tau galo ngai tau nga le ikale o le nga wenga mamafa ma le tinga o le mata ala so o le fia ai ma le fia inu o le ana pongi so o le maniri ma le lava lava tu io isi mea a o le me mafatia ia o ia so fai so o le lea ono e kale sia uma. Amen. O le loto le sai le apostolo. Malona la ngona le sa fa penana tau le te fa longa mat pongi na o ia te ia se la ngona le popole lu nola e le popole lu na ainga le popole se me pe malili pe vela pe le ale me o ia ma taimi sa ili o toma le popole me ka se le me na ilonga loto o le popole nga ina nei fa se ina tangata le kalesia. Amen. Le fai pule la loifo. Ia fa mai po ai le ua vai o te le vai ai o le kau ki ngonga o le mau le tau tinonga po ai le ua tau siai tau suai o te le tinga ai a fai te tau ina ia o mita o te mita I mea o te vai ai. Amen. Amen. O le loto tangata matua te lelo na le tatonunga malonga I o inga lana fatua tuanga I le atua Iesu ke riso lea e le popole pole ale me o mai ai ale taimi e oi me na fa pena na fa longa o me umana nai ai ba wala le me sai longa loto I tusile o lana popole ngo le kalesia o le tangata fa tu o le tangata taton o le popole nga ya awana I va veluina lo tatonunga malo fa tu tuanga awana suia lo loto I le atua da ngolea nga I me fa ma leia le atua fai singa ngonga. Amen. Fai singa ngonga me tu ma me fa pena na le mai ai. A o lana lea popoi, o lana lea fa ma losi mai. O te le vai e pe fai vai. Pe tau suai o te le. Tau suai o te le popoi esa. O lana fa ma losi te le fa pena fo le loto le pone le kalesia le atua. La fai nga luenga o la tolo tu le po le atua le po ma le ao. Tato ono sai whairinga ruenga lea tua male ono sai. Ie vai tato vai whaatasi ai. O e manurosi tato uo ai. Whapenananga au mai whaatasi. Au ani suwia iso tato langona. Praise the Lord. Ai ele le sini me mana. Ia le tala no le apostoloi. Ele aise mea tau se ole whaapito. Ele whaapitoa sana sona langona po ai le tangata malosi au le tangata vai. Na alu o le tangata au na malana tatonunga. E le suia sisi le mea nei longa loto. Le Iesu ke riso a lea. Na maua ina ie inga. Ele ala tama se ko lea lawa na faa wau se o i leuti. Amen. Praise God. Ka mai le fai por fatau si unga ole tau talanga na Paulo. Ka mai ole tua ole tamalava. Ole tātou wali o Iesu ke riso. O levi ia e faa vau lava. Wasila fia e ia. O te le pepelo la. O te le pepelo la. Amen. Ele suia. Le confess in le kamalo. Langa tau tino. Langa tau tino. Wa me ia le tupu e. O le tangata fa penga wa me umai le tala no le tusi le tatou le ngata tangata perfecta pelo e pepelo nga kala e fai e pepelo nga onga e fai e pepelo me tau tala ai e pepelo uma me na te mga o fa pena ona to nei ma tangata o le mele la fai ma mele la fai ai umai fonga wa e se me o tu lai mai halu mai le malo se tangata la te fai va benga ile to singa ma tangata ma wa tu fo tangata a le tala no le fionga le to le anga e mai perfecta pelo
Amen. Praise the Lord. Unga luenga na. Mo ko ni tole. Ta pos fuma le ono. Ono fai polo no. Ai se tangata ele alo fai le di o Yesu Kristo. Ia ana tema maranata la vai. Ole melanga le tala no mo tuai. Ia ana tema maranata le nata ngata pe afai le alo fai ke Yesu. Ia ma leia le nata ngata ile taimi nei. Toi ma leia ile fio mai ke Yesu. Praise the Lord. Ilona fio mai. E te le lalo na whainga tele le mene, pe a whaia le lofa, o lofa matala le tūlanga na o le, i le whaalau te lenga ma le whaalingo le pu. O lou le tautala le mea moni mai le whionga le atua, o lou le tautala le mea tonu le atua le na upu, ma o le whaia tonu le mea le mana oai. Ia ana tema le nātalai. Ia ana tema la wa onga, ia ana tema mele te tautala ai. Ma ia maranata o me ia ruolo ofa pena na tutu fa tasi mai ele ngata le taimi lo se fuma o la lalangi nei au le taimi le fio mai le. Praise the Lord. Ia le ole tau fa matala ina te malo Paulo. Ole mana ia ole upunga ia le sivaenga na ia nga fa mai se manua o le anga tanga tau lo lava no no winga ole ata ole vai taimi le nei o lo tātou wasi o manga. Amen. O tangata le tātou te mafuta. O ka ngaka le iai le si o manga le tātou te iai. Ta le bao tātou ma le ainga, le tino ke riso, o le nuu, o le ai. O le lai tau whamatanga i e te malo Paulo. Ia vaenga taitasi ia, sa matua i nofo uta i ainga ia, se manua a vai eilo na olanga. Ai ona ole mau ia ke riso ilo na loto. Sa le malue ina ilo na whaatua tuanga i le tua. I lana talito nunga moni. I mea ia na ngai mawa ai se manu a vai eilo na olanga. Wha maalosi ma le wala au o le tua. Ia te ia lava ia. Amen. Praise the Lord. O peo mea sili ia na onga i le fina ngalo ai o le atua malana whaasino manga mole la rolangi le nei tau te ai. Pe ona au mai e le atua ia te itatou. O longa whala vela ve, o lana, o le pokalame le atua fi meho tau watu e whainu malamu maso. I le nā whatonunga, whai mai le tala a tuspa ia. Na mai e ma le woni, i le taimi a tasi whai mai ia o tau matala. O te awina atu o tau le vao luko ia o tau ata mo mai peo. O le ngata ia file mu peo le rupe. Amen. O lea ngai mai. O le tūla i mai pe fōringa mai la le tala tuspa ia. O loo wha ape nana wha atangia mai. Le fina ngalo leo le atu. O loo wha ata oto mai ei. O lewa na tusi mai. Ma wha manatu ia te tātou. Le ala wa tūla i mai. E leo toe ngā i la lo se mea. Lewa le li uma mea, luma mea uma. Awa te ita sa moa i tangata. Pauale mele mo mbia po kalame mo le wha mo. Ia maulo to ova, ia mau pelo wha tuanga i le atua. Lango umanga polo o misi, wha i loa le whionga le atua. O le atu pitele, o mea umaiela o mai i tau. Ai ta lofa le tangata na te ia, o se le malaia le tatu titana no il pole ne. Amen. Yona mtapu mo mofa i pe fafe kumumua. O lo fa penana, mo mole ona mta pe fafe kumo. O lo tam faya tatala atu. Ma fa matala tala atu wingo me lo fa pena na ite tonu le roto le tua ile lungo le fa male male a fianga le soifo male o lo tangata la tu te faya mene. Amen. Le au pele au to te fa longo ia nganga umalava. Ai au to fo ia nganga. Pe mai le tua ina to. Awa to tele pero feta pepelo wo watu ile lano lano kele na wa kele na wa perfecta na ngai rua me te tano no pone perfecta ma makaka ia la tu te o se ina le fionga le tu la tu te o ina le fionga le tu o ia la tu te me perfectanga o le mele ko kongi melo pasa se lo que la coño se la se fai mela ya ora ina kongi awa ke polo familia tu fa pe la manguia lo wainga la manguia o la manguia me ke un foi. Amen. Na mele to tala ka kala se me fole le ka vai le mele la fai.
Amai ko kongi mai kope to net mai lela fa penana watu lea fa manuia atu le atua. Amen. Praise God. Mana tua ele taimi na mato au fai mato pepa lai fai mato pepa no fumo. So ai vidi mai des kan kai ka o ia perfect ka fe mele o ko pole lela ma la mai o fe ko pepa me uma ngalela va ku fia. Oh, God, what is up? Anga fa longo mai a lo fa sa o ku le mele fa sa o ku le tautala le. Pe o le ale fai mai o tangata, pe o le ale sui mai o tala no. Anga fa mai tala tu spaia. Sau fo sa tani fa mai pe o se angelo le malam na te foi ba venga. Amen. De foi le tala no ile fefile nei. Matatu fa so le pole nei. E toi fa manatua tili le mele tala no ile fionga le atua. O talo fo tangata na te fai mele. Amen. Le perfecta le fe mai perfecta e ke fai ko ke ponga fe mai ke au mai le fia miliona fa pe o le mele la fai atu ya oi ah te tongia tu fa pena fai e to nei tatu fa pena la au ne fa se ina ta to le mena le wa fa pena na tu putele mene va ai to ta to ile tua le me tonu me la fe mai ke le tonga to fa pena na to admit le se le mele la to perfect mawaluma la to yo fe mai la to ke fa va venga ma nga le tala no la fionga le to ka lofa ale va me fa mawalalo le tanga le mele ale tala tu spaia ele moela nga mala ele moele mala ele e fe wa e fa tasi male mala ele man tua mai teime nei to tele tangata e ma fau i le fa manuia pa wale me ma fau tangata o le whamangnianga le mele wo mai. Amen. Awai e whai mai ate oe. E totongi mai lau si le fia. Ai se whai atu le perfetanga i ate oe. Pela e wholinga e maanga i a whoinga le whai tau aku o i sao le leia. E kusa le leia ma le mele lo loko. Mana tua. Tuli mai le whamitalanga i la fia while nei. O le lalo langi ma leo na whata minu sanga lau iai. Ele o toio o se manuia. Amen. Ele toio o se manuia. Pau ale manuia le iai tato. O le ola i whamava. A o se upu i se manuia i le tino. Ele toi manuia le lalo langi ne. O le lalo winga lau tala. Ele o se tala e fatu. Leanga le i le upo le tua. Leanga mo tato iai aso le anga. O aso muli muli. O le vai tau e tilo le lei ma te toa lau sila i le si o manga lo iai vai tau le lei. O le 50% o tangata, including Christians, they are on the social media. Yeah. The social media, Facebook, most of the time, spend na le time i lunga le social media. Ai a tuli la e kua finta ngata te talo fa tolu i kula li po. A sue penga o se tasi pasene tulo. O le winga la na e lenga tau te tala le mata upu matau fa matala. E kako kile o anga i se lalolangi e fa e manuia. O lo tatou wanga i le lalolangi e le ai ma se manuia langa wa levanga predict le upo le atua wa tatou iai aso muli muli. E tasi le manuia tatou te anga iai o le manuia e fa vavau. Lono winga. It is time to prepare o tātou uma o oe malau ainga ma le sio manga ma le whanau o le taimi o le tāpena. Pe vave mai le sitianga kātou o, pe vave mai le wala awa le atua. A la o kako mauti no for sure. Tātou te o i le manuia e whamavau. Te lele whai. Praise the Lord. E te lelo ngā maunga ongo le whianga mene. O lewa tala no le whianga le tuama whamanatu pēr mene i ati tātou. O le peo le mere sa no le tina, e le to e manuia le lalangi. E manuia o ea e le lua maftanga ma le atua. A le lalangi le tātou te iai. Awane awangi e manatu whapeo e te tupu tele mai le mai. Le laka ko makamaka i le collapse le economy. I le kaimi ngai. La le mere ala ngai mai. O lea ngai le upo le atua. E whamanatu pe le lalangi.
na tupu tele mai lole mele le mai o perfecta ngi tangata ngi o mai fa pena na la to a fase seina na tangata fa pena na to nei tatu ma fa pena na fa ya tumene ai fa mativa inai tato na ola la to manuia faila ko mala valele faila ko valele ma faila ko fale tele ma me uma feo ai ile mo sinus ko nga me ke alewo fele manuia le tana noa le tala no le fiona le atua e tawia le atua le aso fair le tala no le fiona le atua le ngata fa mai le tala ia anatema ia anatema ngane mtapunga le kucha konneto ia anatema le natala ina lua maranata ia malaya le natala inga fatasi malaso fiuma ye e kawia ai kangaka le malanga mele fa o le mera le mana mia ile polene e kakaumo na tatu tiro totoa i onga o soifuanga le wana i mai. Na o le tu mau se o le soifuanga i mai. E tala no ele fiunga le atu. Whalinga lu mta upo suma. Whalinga suonga whai pua su tolu suma iwa. Ona owi loa i leo anganga le anga i tolu. E pei o rane. O mai le ngutu o le tarako. Ma le ngutu o le manfe ai. A toa ma le ngutu o le perfita pepelo. A wā o anganga i o te mauni e whaifa i longa. Wa lato o atu i tupu o le lalolangi. Ma le atu lau uma. E wha poto i ate i lato i le taua. I le aso tele o le atua. E ona le malosi malama. O lele i o le aso le. A lewa pui tikte le po le atua le mea le ao o iai. Ma wha manatu. O le te lele a wanoa ngangalenga ma te moni o le step ina i tonu le mene. E ngā lue mai i tonu i. Le ngā leo whape nā o na sawa i tua. Le lātou te le i o le meles. Le la whilafi mai tua. Koe giki alia. E leo toi umi. Nei ngā tu se te sanu him tau pue lua. O lo tala noa i whape nā ngā lue le mea lilo se i a me ese. Le kale se. Staimu tala noa i le tau pule. A o le neia fiafi. O lo fa pe na tato fa so le fifene nei pe o fa meta na tu se falinga amen o le anga i mai le to tite tato o le fa pe na le fa tanu ino o le valo anga ma le falinga e fa pe na ona tato tiro to ai na o leo ia ke wiso e fa pe na file bulu ngoloto a o le aso le ia ka ilo po ai se fa tu se ele fe mo e iso amen yeah. Ole whaipuna le whaninga i lusifuru. Non whaipusifuru. Whamai o ti a polo foi, o le na whase se i a te ilato. O la foina o ia le pafu. Ma le te yo. O iai le manufe ai, ma le pero feta pepelo. E puapuanga ai nai i lato. I le au ma le po i whavavau lava. E lua whavavau. E a foi. E tiro tatou. I le mele o tala noia. E matua i tua tangata o lo tautala le upo ra o inga twist le upo le atua. E mako i pretend mai ai moni le mele tautala. Ai loa le aso. E loa le aulo le hafi le aso mamu. I le aso le tatu te whaatatali ai. O le aka komaka lo inga le unga o mea. Ma mea ma matulanga o mea umai. Ale we whanunga ai. Matana tu se falinga lus fu fe bus fu me ole a la fo lo lef oi la ko umai nga fa yena nga venga le ile taimina nei o le taimina ta pena ita yao o le taimi fo nei e fa pena na fa manatu ai lo waso le nei ina ia tato tiro pe ai dan o le wa nga imbai le mele lu o le sau pe lu o le mele e tupu te le lava nga yoi mai e fa ia sina o nga e fai asi mo ngo le mele tala no le foi tala no kalatia no tala mo mo ano foi pe varu mariva na inga le kalatia ile kalatia nga e mo no foi pe varu mariva o le la tala no ile perfecta o lo le perfecta le sau pretend o io perfecta le tu o lo fa pe na tala no mai o le nei na mai falinga o le nei na tautala atu le fa pena amen. Ele ko fa lia mai le tu se mes tanga te fa pena na fa lo mai e wole o nga sau Yesu e te fai taule ile ku se kinga se kau le fa linga e ke fiwa su ke le ko ine mo
Ai peitai e ulava ina tala ina I mātou po se angelu mai le langi ia te outou se tala lelei e ese I lea na tala ina atua ia I mātou ia te outou ia ana tema ia. Pei ona mātou moa I whai atu o te toi whai atu ai nei foi a whai tala ina atu se isi ia te outou se tala lelei e ese I lea na outou talia ia ana tema ia. Langa me whemei, ana tema. A whai e koe whai aku seisi tala inga I anto oi. Ma toi sui e seisi tala inga I anto oi. Ma whape atu ua le ona fio mai Yesu. Ma whape atu e le toi eise si tianga. Whai mai le tala le fio ngā le atua ia ana tema le nā tala I. Pe ana whai atu le whaamatalanga le tema le whaaliliwinga po le whaamatalanga I le upu. I le ngana lau tele o le whetuu ma le whaamalaia le mena. Ia malaia le tanga. Se whetau mai whapetani ia. I le momo, I le karatea ngā mta momo whai koe vanmalei. Tātou tiro e Samoa. Se I tau whapenana wange lo roto tantonu ma lo whatutuanga. E mase se toi longolongo e toi fangu ia te oe le neia fiafi. Tātou uma. Nga lewa whapenana matua whepisia I te Paulo e awe ana whaasala launga ia tele ni tangata la tu te o se ori. Praise the Lord. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Pemerka le kuspaya ai seisi koe sau koe whai aku seisi anga kala inga. Ia makua malaia le natangata. Po se a ngelu mai le langi, e sau e koe whai se tala, e ese mai le tala le leina mai e kewiso. Ia matua malai. Ia ia ma se sia mei kua kore mena. E le ai foi se whamatalanga whapea ia, whapea. E ule upu le tala no e le pone rei. E malaia le tangata na te whaaliu se ina le upo le atua. Ale na malaia. Whai mai e le to titi la to e muli atua e whapea na muli e whaalongo o nea. Oisi tangata, oisi kele o whaiwanga, oisi tangata maururunga pa isi e la tofu e whapea na. Kene e kala moa e le tala noa. I whawhita, e tala noa manuia. Manuia. O le manuia le la ngai mai, o le manuia le la anga e kulo whale, o manuia le la whapea nana. E se a tala noa se whawhita, o li mamea la tutupu teimi nei, ai tilo to o le whaalinga, mele o tutupu teimi nei, o I ngā e fua iai, lo tātou wa ai whaale nanga. Ma le tātou tilo le whainga tāo, le soifuanga le taunga tāo mea, a whainga na taungo fia I le la tau sanga utua nai, ma uisi tau sanga o maatu. Leo ati tilo lua whirua tau, lua whirua whake, le roa kupura le simea. Ia e loa ai, e leo toi whainga fia le laulai. Ai pawa le mele manai a tele, e tā ua tele ia ma ua, e maise oe le tangata taitonga. While mua tātou loto, lango le aso le li e mauti noa le tangata taitonga, maulo na loto, e whape nana manuia langa maranga. Amen. Pe wala ame foi le atua ia te oe alae ke ele keimi. Ai, o lau tape nanga le lei, am fia. Amen. Alu fia, asea, wa mauti noa le, langa le peno whatu, le kau ke la ala atunua, o le fotua I mai, me te tele ia nga I mai. E le mawhai, o ia mamuru e le whakukuanga o le stamata. Ai whawhita I le atu, o lango I le kau ke mata le le. Amen. E pei o se, pei foi ona whamatala e tamalo Paulo. Le whatusanga e tamalo Paulo I lona vai tau. Whamai toi a uleanga I tangata o lonu. Pei o le, e pei ona uona I e Paulo le vai taimi. A o tau, au whia ngai o ia malanga luenga le atua. Ma le tau momoli ina o le upu moni, le whinangalo le atua I to tono Efeso, tono Galatia, I Korinito o Roma. Le whai tau tino ar tamaloa, toi a uleanga. Tangata o lo unu longo winga, o kangaka sili anga laka iai. Amen. E o te tono e le kalesia, toi a uleanga ai.
Ai ole whamanatu mō kākou vai teimile nei. Ia tātou no whautai. Ai o se toi whawhangu fo I mō tātou leo kerisiano. Ma so se tangata I le tāpenanga lea. Lea ngai pēa no whai atu. Ka ole langi ele o whaasole se manuia. E whaasolo I tele o mea langa e tau nuu a wholofolanga. A le atua ia leila na upu. O aso muli. Le a o mai ai mea ia o taua. Whiwai mai a inga. Ma fui o a whao matangi. Ma so se mea o le a matua luluina. Whamai lola ia. Ia whaai a o tātou ulu. Lona winga. O le teimi o le tāpenanga. E le o se teimi e toe whaa eva ai lo tātou o langa tu lou I lo mao le atua. Pei au na maasani, e le upu maasani vai o ana nafi ua alu. Amene. Yesterday was a history. O le tala anga, o le mea na tupu ana nafi. Ia whaile ma tala anga I lo soifua, ma lo uola. O nei, today, o le mea lofa is a gift. Lona winga, o le asole nei, o le mea lofa mai le atua lo wala e le tai au. Wa e maua le manava, ma tātou wala mai I le tai au wa malama le au. O le wha manuianga, o le gift, it's a blessing le nei asa. O tai au, it's a mystery. Yeah. You will never know what's gonna happen tomorrow. Amen. A o nei e tā pena I tai au. A wā a tātou momoia ku ngei, a sau ia sunga ngei. Man, we will all go. If not, ele o ka penga tātou ia fia ama whasirisira atu. Amen. Ai o le tāua, o le whamanatu o le apostolo Paulo, ia ua o se ma pero fita pepelo. Ina ia no fauta I kako, langa I le se upo le atua. E le se. O le fina ngalo leo le atua mo kako, o lana upo moni, e le ai ma se mea se. Amene. E te tauai, o na tātou ola tāpena pena. E tōwhi tau mea nau lua kone tau na whapakangi ewa mole. Lua kone tau tapu 𝚟𝚒𝚎𝚢𝚅 ro fiko. O le, o wahenga ia le tātou tau watu. O le whamanatu, menga manga ia whamanatu le la pasolo. O ale anga, o le lua kone tau tapu 𝚟𝚒𝚎𝚢𝚅 ro fiko. Pe mai tala la pasolo ia, pe mai se manu a uleanga, se manu a whaaleitong, se manu a se manu a ua maua luma le mele. Amen. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. Oh. Whanongongo fo ilan pōna nei. O lo whaonga le patani le dangers. Dangers ke lea o onga. Ma mea na whaalongo i le apostol. Se manu wai. Le whala mai e whawhautuanga I le pōlei mo tātou. Ai maisa tātou nei e whaalongo mai e loa. La tau ngā lua ina le upo le atua. E matua osa se whaale tau I te tonu mene. I le fina ngalo o lo tātou ta mā o I le langi le whaafonga. I le whaatino ina le mene. Male le nofu le le. Sawa e o le ngai le mena le o ngai lo inga le kalatia. Kalatia ngai wha. O re kolose rua me wha. O mea e au o na tātou baba ai ai. O mea ia le tala noi la whionga le atua. E tupu tele mai eile whetu ma wha malaia ma mea lo wha pena na a fia ai. E a fia la tō e tau talai. A fia la tō e murmuri. A fia la tō e lango iai. Amen. I le mea le. I le kalatia kolosan tau kuruwha pewha. O le upu leo te whai atuna. Ina nei wha se ina o tō e se sati. I upu wha ole. Yeah. O le mā nei a le mea lewa whamanutu. O le upu le te whai atu ai, ina nei whaase se ina o tau I se upu wha ole. Ia e le kau, e le te tau wawali, mamanuina le whamatalanga wa fōra ai le laurangi. O ai tono lau whanua o lo tātou atunu ma, so se vāenga le laurangi. O ka le whamanatu le apostolo.
o upu malie, o upu manai e lau whaalongolongo, a tua atu, o le afifi mai le whaafanonga. Ele o whapena na sa wese mele lei, a o whamei o upu, la mea lai whapetani. Ile korose mai wha, ile lua whapefa, o ka se mangai. O lo whamanatu mai ia awea hei tātou le mele. Ili tangata fole tala no mai, i isi tangata tala no mai, tala no e mānai o upu e whaangama. Ai leo na tasi ma le fina ngalo le atua. I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. Oi. Ele mongi hoa. Le upu leo te whai atu nā. Ina nei whasa se ina o tō se tasi I upu wha ole ole. I upu wha ole ole. Upu e tupu ai le se. Tupu ai le māleia wha māleia le atua ia te tātou. O le mālia upu e tautala I tangata lo iai le ato I ngā awa onga se. E se e tia e alesi. Oa fo e ke le whaalonga kalangoa mai whawhikauri. E le kalangoa mai ni mea whenatā o le olanga. Ma mea ngai mai elo whapena na whamanatu. E le tala no mai mea ngā. Ai tala no mai nao ni mea maa naia mani mea le leie whapena. O na whaamalu wai lau whaalongolongo. Ma se e tia ai. Whamai ia whamai lana. Kartia e lua. Alonu whaipoi whamai. Sa whapea whoiona o uso pepelo e na wha o fia wha leilonga. O tangata ia na o ane wha leilonga. E tilo I lo tātou saurotonga. Wai a te I tātou I a ke risa Yesu. Ina ia lātou whaapolonga ina I tātou. Ia, te kako wawai. O e wha, e o mai wha leilonga. Ia o makua I o whau ele laulangi nani. Amen. O makua I tumu sai. O le tala no ila whionga le atu. O le mea sili na mānaia ma whaafitai I lo tātou tamai. E le ngā tia le atua se mea tasi o nei mea uma mea o iai, ma le mea manuia, ma le mea maalaia, ma le mea tupu le whaasala le tangata. Le alawa a mai e fo e toi whaamanatu ia te tātou, I awane I se e tia oe, awane I se e tia I se ini mea mananaia, mani upu maalia, mani upu while mua mai a tātou. Mea oke popoli. La whapena o na ngai mai se whaamonianga tele I atu. Uma le la masina, uma le lava yaso, uma le la tausanga o le ke sau whaia. Ala e alu ale kupela koe kukongi lava le tupela tau ia. Wakul kupele whapea. O le ka kikana ngoa le whaamaleia. Ma mea loa ma nao tangata, ma nao whapena o na abatu mea. Ai whaangai lea o onga le sa o na whai. Ma le tautala tongu e le whina ngalo le atua. I le mea kaunga o le tangata. Amen. O le whas whaipuna I ngā I le whaipuna I tāpuna kartia. Whamai. Ia lātou, ina ia lātou whaapolonga ina I tātou. O wau le unga ngai o iai. Me whasese ia. Ma koe polonga ia ma whawhau lesi. Nai ua ia le ngaru eselo na ma whawhau ma le atua. Wai e whapea nisi o le whaamanianga le mena. O le ua manuia o mai manguia tono le aina. Ai ale o la polonga lo mal mafaufa. Whamai lo la ia. Whea la le tua. O ngā lea lenga mafua. O le mea tonu lea lenga matua I tū ma losi le whionga le tua. Sito I koe whapenana mo moli atu le pōri nei. Ina ia watu le ata mai poto I atu oi. Ia whapenana I tātou le tō wha le atua. Whapenana tātou tiro I nei nei. Wa ne ia fia ina tātou sisi o manga wa mai reli tātou te manuia. O a me o tātou lima mai wa lava ma toi le. Siri se mea manolo ni mga ilo me tere whapenganga le mo se file mo. Asea, le tātou te whaalongo le fia file ne. Le foia o mai la fionga le tua I le mea awa o na tātou whapenana a ngai ai. Le anga le ua tele le iu kafkafalawa. Le ta oto iu taftafa. Iu lau whanua. Le te whapena ngā kia kua ki vi sau. Halleluja. Ngā e kia kua lau le kio e alu tāware ki sau. Me aua ke popole whenga kei. O I Samoa o I New Zealand po whenga Euskalia. Ia kume ngā lela. Aua ke polo ngei lela kua kakai whamungi. Uma. Le alu se mea. Le pikia ma whanga waonga. Aua vevesi ma le mafofo. Ke ala wai ka siro mkua le whenga. Aisa. Langa le whenga. O upu maa lie vatu tangata.
ai whaasesei ngai. Amen. Whaapolonga ai tātou. Ma tupu tele ai le mea. Ale I unga leanga. Ale unga le lenga inga. Ngai ngā mata upo le fu lima whai pe whasu mata se tu se matei. O longa leanga la ngā ole I unga la wari inga. O le unga la le tala noi ai. O le mea tupu ai tangata nei. Pea le tala noi ngā le matei o ngā le fu lima whai pe whatas. Ona whai atu foi lea o ia ie o lona I tū tauanga vale. O tō o whaafanoina. O isa tuia ia te au le awhia whaavavau. O saunia mo le ti a Paulo mana angelu. O le whanga ka ngā mea. O e ua whaafanoina. O e ua whaamāleia ina. O e ua le ai. Le I whaapenana li liu o la tau loto masui o la tau mafufau. E whaamaulalo I le atua I mei o la kufaya. Whapewhenka. No e whaamaulalo I mo le atua le meu whai. Whaamaulalo lo loto. Whaamaulalo mo le ri. Whaamangalo a oe le atua. A oe le avano. Ai le ioti langa e oti rotangata ai le whaya. E le aia sa avano atua tunga ma. Ai Paulo vangola kala mai ngolo ufale ko nga entaro I kongo le mo ko ma ngai o mo fuanga la ngai ko e ke sa fa I kongo me silinga vevela. O le mo ko afenkala wal me ngai ale tala no ai le fionga le pole tu. Ile matai o ngai fe mai o le a e ufale atu tonu se no fuanga ina le mangai o tau wa fa fa no inga e ka le vai ka ke le fi fa no mo nga ko nya. O ese tuia ia. O ese tuia wa kele lo ko ese ma fu mo ma tutongo le sa tupu. Mana tua fa mai tala tu spa ia. Ia mara ia anitema ma ia maranata. Le na tala ina. Hallelujah. Ia ma leia le na tala ina. Ma ia ma leia le aso le fio mo le. Manino ia lo pole tua. Anatema maranata. Ia ma leia le na tala ina. Ma ia malai na tangata I le aso ia fio mai I le ali. No venga. E ese le onga le upo le tua e le tiova mai o ai nga te vai toluina le upo moni. E o inga unga ango tātou tino. E o I ai le mana o le upo lea. Inga ia tātou no nofo ai mani mautinoa. A waingi I o kako wo ma folo pea I le mea pelo lea. Ma awa onga pepelo ia langa wa mamatua ma losi al sau vai taimile nei ina ia e ofo ia tātou whanau a waingi a fia ai ma influence ai ka ko whangau I lungo le social media ina ia a pui mai ai pea lātou ina ia vei lātou ia muri pea I le fina ngalo o le tua a tātou iai pea I le nei vai tau I le whaingo fie ai ole nau ta inga o le apostolo Paulo pe ona ia na upu whamanatu o a mea wai ai kako file mua. Ile wama mta kwa iwa whekweto o le tātou te le whewhine ma toi whamanatu a tiri pera a tātou anga e tusi ui o pokala mele nipo o le tātou te whawhitai a ile atua ile wama mta kwa iwa whekweto O wau te mawhaia ona fia ane tema, o au ia tea ma ke riso e sui ai o uso, o roho a inga I la le tino. Amen. Whai mere tanga le apostolo, a wai mawhainga o fia ane tema, e sui ai o uso. Wai le mere tala noa I le tele, le fo I lu tau o tau tala I le fio, le upo le atua I lungo le loto tanga, e mawhainga o se o. Amen. A olona whaala vela vele mele, e le mawhainga kusale kali o le mele, ma le ungo le mele te, o le anga I atia. A le kala la posolo e mawhainga oso I tonu le whain mele. E mawhainga o le whakaungu uma me uma e le whenka. Nei lona le ia, e o le tangata ua whapena ana whanau longa loto I le atua. Whanau o upu e tau tala tangata ua whapena ona wa a loa lona loto ile a fionga manenga lwenga le atua. Wale e mawhaina lue, e mawhainga le tu mai o, ai le a fia inga ia, e mawhaina tu atui ai a tili ai. E tau mai ai, e le ai ma se a fianga o le loto, e sea. Ono le maula na tau tangunga I le atua. E mausali
whaavae mau o le loto o le whaatuatuanga o le neitangata. E ea sisi na te suia mai le alofa tūno o lo atua le te. Ina ia whaatau o le wha no noanga ma le wha no noanga telena pia o le teime wha pēnā o na tala no aina whionga le atua e pese i o se le wha pē e le mawhai e sisi ona ia mawhai ona ia tā whiwhi mau mai titonu. Beta le tuspa ia o le ungo nei mea unga i o le otia. Mumoko ni tom tau poiva. Alo fe momo o sufa o lo tala noa e ngā le kala ia le konito le. O lo fa matala mai o avele o mea o le afa penana stupu. Ma mea pito sili ia na afia tele ai. Ono o le mawhai al tangata o na ia tū mau. Ma le taito nunga langa o ki a Paulo merenga ruema. Sufa. O te le se apostolo ea, o te le se saoloto ea, o te le vaaia ea Yesu Keriso no tātou o li. E le ona unga ruenga ea o tau i le li. Te uia ni si tangata, o te se apostolo lava i a tau tau. A wā o le wha mau whailonga o tau o loo apostolo i le li. O laule nā tali e wha masino mai a te au. E le o la mātou whaitalia ea ona a ai mainu. E le o la mātou whaitalia ea, pe mātou te whea awea i se tua fine o le awa. Pe o apostolo oma, ma uso o le alii, ma kefa. Pe na oi mā ua ma pānapa. E le sa na whaitalia ea ona tu o ngā ruenga whaletino. O ai ea se anu li taua, ai le tauhia o ia. O ai ea se na te whai se tō vine, ai le ai i ona fua. O ai ea se na te leo leo ina se lafu māmoi, ai le ai li sua susu le lafu. O te whai atu ea nei mea i upu o tangata, e le o whai mai fo i ea ritu la fono nei mea, a wawa tu sia ritu la fono mose, a wa te fusile ngutu le povi a o solia e ia sa. Tala noa nei mea umai ringa li tupe matu langa le au nanga mangalanga. So se tangata ngalua e te tau nga whape na o na maua le tupe matutongi. A lewa whai tangata a onga nei ma mea se ma mea lesa. E whape na o na tā mawele li winga o le loto tangata mai lana whaatuatuanga. E le whenga ka, le whalonga le pōne, e le whenga tā. O na whaire mele ma whaire mele. Ai ona le taito nunga wo o iei le tangata. Man mea whape nana soi fumola. O le mumole nganga, pe pelo ma le tūlanga o le loto le tatonu, ma le ola, ma le liuwinga le upo le atua, ma aveila tau ma tangata, le aise taito nunga, le aise whaatuatuanga, wa whaile me se. Te anga lui tau e la apostolo lunga tali whane nganga Timoteo, o mo Timoteo mta po rimu whepe sufitu masuwa. Lu ia e le apostolo, lona tali i le mele ia mau pea le loto. Whai le mele ia whapea na on ato atoa la o omnanga i mo le atua. Ia aua le e whaatala le mena. Aua te whaatala le. Aua foi ne suwia lo loto. Praise the Lord. O toe ina o e pule le lei. Ia tau a ngā ina ina tō o na whaatele ina tu ia i ruma manu. Ai whaasili ia ngā lulu le upu a tō male awa watu. A wālo o whai mele tusi. A wane e fusile ngutu le povi. A solia e ili saito. Ile malea e te tau o na awatu le whai ngā luenga o lona tauwi. Lana tauwi. Le mea lofa a le atua i tangata ngalua i luma le atua. Amen. E whape nana whaatino ina. Ala le mea lofai. Le wa whaatonga fiti, wa whai e tangata le mese se, wa whai e le ngaluenga le sa, wa whai e mea le tusa ma le finangalo le atua. Be ngana le tautala i lole, mo mwepe teunga mta upu mo mwhai pasu wansu iwa. Ile nei po ma le whai unga tato poka la me. E mo mole le upo le atua e wha maa losi atilia e ati tato. Ia maua alo lato, ma lau tato nunga i le atua. Nanga leo kako ia ilo whanu, wakako iai whaatasi. Leo tato iai whaatasi taimi o le sua whaanae mai o le tai. Leo wata oto ilo whanua me ese. E le mawhainga kako koe ilo ina. Na o whape na o na tato e tu atu le aso. Ma le unga o whape na na whaatatali e whai e le atua
a mi o tonu me mo mo pe tonu ta pe mo mo fe pe suva suiva awawa mātou I loa ele I tongi o loina o tau I mea pala o le a rio po le aulo nei la o tau a mi o le au ngā tuina mai e o tau tama a o le toto tā ua o ke riso pe o lo le tamai mā moe le pōna lava le ai fuisona le anga e ai masunga le anga le ai ma se pōna I la le tau ma le tutongi ma le mea na tuu mai al tatu tamai o le lani e ale ilo na alo pele o Yesu ke riso samo ai malo watunu pele nei I lau whaafonga mai le nei po le tatu po kalame ma le wha moe moe le nei po e le ai se me tasi na po na pele a ngai le mea lofa na fua mai e le atua mo I tatu ilo na alo ai ona wa I la I le lalolangi ona le tangata wa ia whaaliliu se ina le finangalo le atua ma teo ngai rufu fafa po rufu fa o loo tala noa mai ele fionga le atua o loo toi wha manatu mai la le inga o le unga na wale me uma la la fole a lenga mafuona tatu titilo ele ai se tō mai ke risa pepelo ma pero feta pepelo la tau te whaia foi whai longa te tele ma mawenga ina ia whasisea I e ua filfilia lava pe a whai e ma whai ai pe a whai e ma whai ai pe a whai e ma whai ai o le upunga i inga pe a whai e ma whai ai o la toa tātou tangata filfilia o lea o whapenana tū mai o tautala le ami o tonu le upo le atua ina ia whaamanatu mai a te tātou mea umalawa e au na tātou titilo e la tu te whaasisele au filfilia o le focus ma le take o le perfecta pepelo ma le o se sea le li o la langma te nganga le te moni o lo ngā lue mai ina ia whaaliliwina le au filfilia le wei ma le au filfilia o la tu tau tala I le tatongu I le fionga le atua I le fio mai ma le toi o Yesu ke viso mo le wa nganai le wa la tu a o ina le wa sala lau mai lunga a le wa whaalonga le pone whai mai le tala e tuspaia o le manai ale le tala e whaamanatu le pone whai mai le isaia ngai fasu ma lima whai prefitu tātu te te oa e inga tātu te mata le lei ai o ai lai ele me uma atoa le ma le ata manino le ungo me uma tātu te baba aia I le ia sisi da tātu lolo laia e le aia se tangata sao mai tonu I le aso lea whai mai lo ia ia le pule au au mea I saia no whai pue mta pe whai mo whai pue fitu o au le whaia le malamalama ma whātupu ina le pōliuli o le whaia le manuia ma whātupu ina le mala o au o Yehova o le whaia ia mea uma te whai kamara whapetania o ka se mangia o ia na ia whaia mena longo winga ele aise sina te o le sauni mea uma nei na te toe tauia mai la nene pe a o le aso o le ungo mea uma nei Amen. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. Yeah. I, the Lord, do all these things. Oh, amen. Amazing. O wau na o whaia. Mea uma. Ele ai ala sisi. Longo winga. Po o where mele ka alo mai ki Apollo. Malantou o lo latou whaia meia. Mo le whaamanatu ai ala whionga le atua o whai mai le atua le polo nei. O au na o whaia. Na o whaia le malamalama. Na o whaia foi mea. Le po riuri. Na o whaia mea e whapenatu tupu mai. Whaia le manuia. Ne manuia. Whaatupu ina le mala. Tupu ina le mala. Le whek mo e a ile lalolangi pea o kei me lulu e mafue. Tu tupu mai lo longa. E fe mo e a ile lo ele malolo a e fa no ye wa ile fa tupu o lona na matautia e manga ia fa mele fa malosi le pone ile ngaluenga lo mta upue e lusu fe pe lusu mai va o lo tala no ele apostolo fe mai le apostolo ile kalesia nga tono o lo konit o lo fa manatu pere mena e uia me umanei
ai toi whaamanatu pea le tātou lau whainga renga. O elo o ngā lulue le whionga le atua. O elo o tutu le upo le atua. O elo o lātou ngā lulue mo le whina ngalo whaasoa le upo le li. I so se tu vaenga le larolangi o le fiafi le nei. Whai mai le whaamalosi le apostolo. Olo inga le tusa ngā renga. O le nei ina tausia o tau ia te o tau. A tau ma le lafu maa moe o malawa. Ua tau fiai o tau e le nganga pa ia. E whai ma leo leo. Ia leo leo atu i le ka le sia le atua. Ua whātau wina e ia mona i lona la. O la tātou ngā luenga lea. O le tausi o le leo leo o le lafu maa moe. Ua umana whātau. Ka ko a maka le mea na whātau. Wha mai kala tia ua umana whātau wina o tau. Ave ese mai tātou mai lalo whaafanonga. Le fo o tau tala no la apostolo Paulo le kalesia whema ia o tau tausi mo o tau ia tau lau whainga wenga. Ia kea le lei tātou i mea umar tātou marosi ma le ngaluenga le atua. Ia tātou kei na fo i le ngaluenga le atua. Ingai ia nganga ma moe ua mai. Ina ia tausi lang ua umana whaatau ese mai. O le kalesia ua umana whaatau. E awa eo na tātou tā pena le leile kalesia ma tātou fau le kalesia ia malolosi ma manuia ma ia whapenana ia wā prepare le lātou malanga le aso i wala au melele a o whaapena whai lainga lulue male momoko nito mta upo eonu whe pasui valo sfuru o loo whapenana whaamanatu ati le kalesia le sa moa le atunu pele ma se whaafonga tāpua e su tātou aturu i tua a mātua e tua a singsinga i maota malawa pa so se tāwhale la rangi e maua mele nei a fiafi i le momoko nito mta upono whai poe sui varu sua. Tau te leilo ea o lo tau tino le manu leo le anganga pa ia o i te tonu ia te o tau o lo owa ia te o tau mai le atua e lea ia fo i o tau ia te o tau a wawa whaatau wina o tau li tau. O le nei, ia o tau vivi atu i le atua i o tau tino, ma o tau wanganga, o mea le atua. E le ngau le nganga le wheme le tapua i atu. O tau wanganga, ma o tau tino, e tātu te tapua i o le mea wa umana whātau mai, o whātau ese. O le ekalesia oe maha o le tangata o te soe fuama e o le laulangi nei, wa umana whātau ese, e le o se tangata au mau le laulangi le nei. O oe tangata siksengi le laulangi le langi, o umana whaatawina oe. O whaamau whailonga ina oe i le siolo i te tonu o le whionga le atua, whaamei mau whoi o lātou ingoa. I lunga o lātou ubu, ia le ngōre tamai mā moe na maliu, ma toi tū mani mālo, le kale sia lea lo o whaapenana tala noa, i le pōle nei, ia tū maulo tantonunga. I le alofo le atu langa o umana whaatau e te lele a ia le langi atu oe. O le mea mo ia ele iaise a ia o le lalo langi nei ma mea o lo oanga i mai na te toi pule. O le ngā luenga le whai e tamu whai toi mausea wano e toso e se mai tātou mai lalo o le alofa tu noa o le li. O le mea tā ua te tau na mauase tātou sota inga male na whaatau wina tātou. Maua se tātou taini so o tai male na abe se ina mai tātou mai lalo whaafanonga. Na whaatau wina i tātou se tau e piko sili o na taumata. E le tau waile miliona ma piriona o lo i le nei lalo langi. E le ma whaatu saina. Whamele tala tuspaia. E le whano se tasi. Ma ia tau sia o tau ia te o tau whaatasi ma le ekalisia. Ua whaatau wina e ke wisoma. E le anganga pa ia whape nana tausi ma leo ma whape na o na fau tātou. Tau whia tātou whaalongo atu. Nā ngoro i ere wha ma leia i nene. Ma le anga i mei o le whaasala le atua o le aso mulu. O mai tala tuspa ia o i tā lofo fo ia i lātou e mumaia. Amen. E mei la tusi ngā luenga mta kono sumalanu na tala no ai o i mei le i saia ngai ono tolu e tala no mei e te alu foi e mata i le to sama e sa valia e lefu tangata i le afi lo whapenana mu mai whai mei le ma mate o la tau ilo o ele tala no ai na tala no ai la tau sa la tau whaia ma whaalong tata ma la tau wa o se sere fina ngalo le atua. Ono o le whaamaleia
o le ata lea o le tangata o lo latou whaatinoa le tosa o lo latou whaatupu pia le tosa o le atua ma mea whaapena o na tupu tele ai le leanga i le naronangi me e whiarolo tangata muri ngai o tangata lo o ia whaia e whiarolo tangata e mai tala la fionga le atua nei po mai tala ngā runga lusulu malu ia tausia o ia te oe atasi ma le kalesia wo umana whaatawina le ngāpa ina e iai tātou le manuia le atua. Ia whamanuia mai le atua le nea fiafi. O tātou iai le si ui o tātou porkalame pe ona iai. Ai o le tau longolongo ai ale upo le tua ma le toe whawhango ma le toe o se lapata inga mo tātou. A kako iai le vai taimi le nei i le onga o mea o lo tūlai mai ma le liu e se ina o le upumoni a le atua. Ai whamele tu se Ioane no mtabisu ni whamai abide in me and abide in him. E tasi ale upue e fia whamalosi ai foi ai le i wha umaina tātou pokalame na o le tu mau, o le upu tu mau, o le tangata e tu mau lona whawai i le atua ma lona tali tonunga i a Yesu Kiriso o le na maliu mato e tu e le po amea e a ngai mai le foi ua whamanatu i perofita pepelo ma o onga se e le malue le whaavai o le taritonunga lo no winga whamai o ane abide in me o Yesu le na and abide in him o le tua la lea lo no winga tu maui a te au whapea foi mai ia o na le mawhai lea e mea nei o na so lofa ma ave sia lo tali te nunga i le atua. Pe ana mali e le tātou whaitau. O ia na whaia le malama tu 𝚟𝚑𝚎𝚅. O ia foi na te whātupu le pōngsā. O ia na maia le manuia. O ia foi na te whātau nuu le malaia. Amen. O lona winga o mea oma o le atua le nā. Ia, sa moe mana o whawhonga mai nei vaianga le fia. Iai le tali te nunga. Ua so ni atu le upo le atua mai tātou uma e wha malo si ai tātou ina i o tātou tu mau pea i le atua ma lona whina ngalo ma le upu moni ale alii awa ai, awa lava ne i malue lue lo tātou whātou tuanga au tātou iai le nei vai tau e le o toi whaingo fie au le tu mau se ia o le whamavau e wha o leina na whamanuia tere le tu e lau whawhonga. Ia, i ele tu le nea fiafi e toi whamalong whaftai atu le tāpua inga se tātou atunu a me se wetu a mātutua pa pia foi o ona le atua e so se au tamalao rau whapena ana mau me nea fiafi ia whamanuia tere le atua e lau tātunga mau i le nea fiafi. Ia toi whawheloa e atu tātou anga mafuta me se foi tātou pa anga lunga le YouTube channel pa pe ko le page o le Facebook i le nei fiafi fa malo le sai ia fa mani tele le atua i toenga le nei fiafi ma se fo sangi atu malo longa ia ile nga le lei o le tatou tai le ko le foi le so le fa tonu mo le o kalame o lo fa penana to tenga po kalame nei po ma se foi le tatou TV le nei fiafi ia le tele le tatou mo tanga ono Yesu lo ma tu tamai toi fa foi ale vi inga la fio le na faia le nei fiafi pa tai le fa manatu mai e le nganga poto la fio le nei po io faia le ma vai la au ma losi te tonu o lo matou sisi o manga fa le loto fa tua ina ia tupu e se ma losi vinga ese ina ia mafai matou ona matou wati e o matou lava tangata fa tua e la upu fai malu tau e le ngata e le ie ina ua matou te tala ma whasoa ia matou whatonga le ngaruenga mana leo lo wanganga na te whaawawina so se loto so se nganga na whaalongolongo ma mafuta le neipo ta talo atu ina ia e fuai ma whaamaros au ilana whiriwhiringa lo fai ina ia tonu ma sao ma ia file muro ngoloto ia te oi mea umalama ia maua se to mai ma se malama maanga o tangata mai ia wa onga se malato manatu o lo fa pe nana tamu fai mai
ina ia whaaliliwina loto tangata whiriwhiri alo mātou tamai. Ia te talo whamanuia I paanga o le nei, o le TV, lunga le YouTube channel, Facebook, o awo auna lo o whapēnana tapu ai mai, mai sele ia le tapu ngā maolo, le sunga whaatonu, ma whaatopa a pēwhori ma whaiala. Manuia le nei a whiawhi whianga i lo watunga malolonga. La tau ro whiangai ma whio inga le ala, ia ma tia e la tau whaafitai fo I le vi inga I la uwhio, lo mātou tamai. Ia te soi fu mo le ola lo watunu le lava yaso, pe ata soi fu so mātou ola. E ubi atu ia lofa mlanga loinga lo mātou. Talo lea ma leo lenga ala ia Yesu pere. Yesu whapero Yesu pere solo mātou. Lima mātou whaola. Amen. Ia. A soi fu ia ma ia manuia le nei a whiawhi. Ia fu I whasau sangwa.